budak ini dari tadi mondar-mandir gonta-ganti baju. Curiga aku, jangan-jangan budak inilah yang galak maling jemuran ini. Ngaku lah kau, ngaku lah kau. Apa dia ini dia? Nah, ini kau, Kau nih dari tadi mondar-mandir gonta-ganti baju terus. Maling di mana kau nih? Siapa yang maling bang? Aku nih bikin digital house production titik PLG. Di sana bisa bikin sikoan plus harganya murah bang. Oh, ngomong-ngomong, kau nih ngefans sama aku? Oh iya bang. Coba kameramen foto dulu. Ya kak.